tanda di pina rano mese tanjo tenjo to stadia sani manzo tanda Canada jasa Ottawa la ni pede shudu doere di shudu do di ani ta pina rano mese tan jada chuchu regu storwa ta tenjo samman pege la shesarana shego samsa tenjo da ta pedem kola to stadi sani doere tradichini ta shuge resha di pede da Tatari nganzu pede shudu dwere Ottawa la tanya pa chusenga bas chusenga dwere shuge chanang chenare sha nganzu tari pede shudu dwere pa chusenga dwere tanya pa tande roba shukodiya taa mora lista mora nganzu di bas na dwere tanda nganzu langar dwere This is some struts so tendo. This is some store like that. Tanda nganzu di pede shutulere tsama nalu zuya la thute chindusha nganzu de loki pede shutuchi chene yani kige she chananda desu so chathone diste de yore ani leung de la dogudwa tsama thirish di shunu mikera chimbuni de shade Canada Toronto ge mari Canada Ottawa Canada jasa re teri nganzo de pede shudu chedle ba ani thela mangu shudu sabe nganzo tanda de Tibet Lobby to de ra gang right here, we see all sorts of groups coming through all of the time. And to have a Tibetan advocacy group here is really, really important for furthering the cause about the Tibetan struggle for language rights, cultural rights, religious rights. I wanted to just highlight two groups in particular. The first is a group of older young people, which are this crop of this year's interns. Can you put up your hand if you're one of the 6 Tibetan interns that are here? So we've got 6 amazing individuals that are 단단한 저기 배대 슈트도 되래 배대 슈트 뭐 전주 참마 배대 슈트 치들래 땅안도 차를 팔로 되래 땅안도 디 바스나 주체 다판로 되 추세니도 간도 오 땅안도 디 간주 송들래서 추세 중이래샤 쇼키스 숨바르네 안주디 간주 친데들래서 ngares desa la leso ku ang ya la ji de na cha dung du nam la ji bu ki cha ken zo pa hi cho la le na pa ma la ji je bu ro
yo